Ada mak juluk. Rapi tak? Ratu dia. Ale lomar minggu. Lomar minggu deh kan? Rak mahita mardalan dah. Unang langa-langa salah kau mardalan. Dah. Beda mak. Mak Uco. Nasalong besile ni baju pakai umar minggu. Buah hore dah mak juluk. Asing. So nasing suku-suku mo. Tu bulan lal hulan ni pakai ni dah tu gereja. Hulan ni mah terus baju mula-kula. Boldang baju na hijui. Hulan ni mah terus. Dah mak juluk. Oh terus si baju dia pikir ho. Rohai masa lihat selau tu gereja bagi hatan itu hani. Oh lebih dah ida. Baju bereng ni. Bagi kira nang marunan. Tang mila horo ida. Robbe kamu sih orang sih baju mana keda. Dope. Sesudah ada di parhoko. Babeta mabeta. Mantar lebet di tenang. Oh lo maju ida. Husuk ko maju ho. Robbe ngadu baju mukan. Sepejak melati marari turhokan. Boldang sepejak jahis malingkar. Iro kan ida. Dah. Dang porlu dah. Mang narobbe ngapita ho mang naberu. Mang sepejak dia pita hoi. Napiting kan yes. Rapi. Ai do lau tu gereja. Dang kusina beru mang nana robbe ngapita hoi. Molo songon ida. Ami lo mamakai. Au tago na unang marminggu. Ay ba, sura pola may ida majullo. Kamar baju na udah ringgan nih. Rapi mu se. So nasalang-salang alo tu gereja. Oh lo pida ida. Nasongon ni baju musiha margeti. Apalah mas mu piswarong. Ay tu pakainya mas mi. Cincin mi. Golang mi. Anting-anting mi. Kalung mi. Nasongon na sumano tik. Dah. Tarhonado penimu mamakai mas. Mas nih sama pakai aku dah. Haru bajuku penimu dah suhia margeti. Lama manuhor mas. Toy meda. Au nadongi piho pakai lah tu gereja. Dah. Ay lang harok kabe mas mo. Ay itu tu ate. Ay haru baju petah sutar torho. May laki. Molo au songon ni dah. Tumagog mau nang marminggu au. May ilaw di berekalak. Lalak hulan ni mulak-ulak. Ba soro pola may dah. Edang hamoraun manang baga ni pahiatta. Laus patuluhonot tatutuhani. Jahat apa? Tulus ni roha doeda. Dok haserepon ni roha. Ima lobo halta. Lau tu bagas joro ni tuhani. Dang siap pahean manang mas. Hola bolo ni. Terus marja minta air ho. Dok kemanyan na subuh tarabek kosong nawon. Nopla si marja minta air dah. Atau ngipita hoeda. Edang tola poeda mangihutoneda doh donga-donga mi. Banyak dok sernakan ni. Kenapa lah si udah ngalasammu? Nang merapi tak boleh song ni. Ho perjolo mana ngapa perjolo? Beta meda. Tak mahita. Melo marlo ngarap ko. Dang nang wadong di hari ham. Lam ho perjolo. Perpuri piak. Bah. Kejam lewe dah mak juluk. Gijang nih hape roham. Mati ngoma perjolo perpuri piau. Itu sih perjolo. Perpuri mah. Melo marlo ngarap ko. Aku jo Tuhan. Leanai HP jol mama merengi bajol mana pogoson. Bereng lama ucok. Molongan sahat tu di gereja. Unang ipajonok ko tu. Jala unang dipakpuling ho di gereja dah. Bahasa. Wah, oroi dah mak juluk. Gabe di botol manuk kita namar tetangga. Mila au. Oh Tuhan. Lea mahamboni roha dia dah mak juluki. Jala paturu matu aja pala nalomaki. Asai dalam mupasahat tu pasu-pasumi tu au. Unang lak leas rohani dak majuluki mamirengau. Dia hoy dah mak juluk. Biasa mela. Mula gereja nakan ning lawai map simpang poson. Wah, nakin sudah dong akhirnya mengalang panggang. Biasa mela, terbaikan gizi. Oi do HP dah mak juluk. Narhat kupe songon nalilengi dah mulak. Ele dah mak juluk. Uri puru naking dang mergereja dah. Ela na sorok kuberengi dah di gereja. Marminggu dah mela. Ibu dia naking arap akar waki. Oi do. Berarti na sutar berek kuda pe ida nakinate. Ay, salah satu ngira mak ucok darang tergereng mak. Songon ni gorang jama. Hape mulu makan ni. Kubereng di gereja. Wahai, di bereng ida HP anakin. Bago bereng na dia. Sebaju ni dah. Itar tada di beringon. Itar murah di tada ni dah. Ay awalana kala ni dum laku baju ni dah kan. Bolo dang na hijui.
nararai kalau ni terus pakai dang tu pesta dang tu pertanyaan tu gereja di termurah tu deh ni dah Ido nya tu ida. Toho iya do ne dok me. lagi mahati lah ay mo lah tamo aja orang terbering ni nak ni Buasa horo songon ni padok kamu ida mak juluk. bahasa semua ini don anak kan dia bajuku lah itu tu gereja lah itu pertanyaan lah itu pesta bang semua ni dah jalan musera bulu bajuku tu gereja ketika tiga minggu maka anak gak mau naking dan kita dera ao bang semua ni dah kalau ni terus mula kuda tiga minggu hape dia mau ucok ay pudar warna ni baju ni hona jarum-jarum mamuse era milih dah hula ni mula kulai pakai dah Daw. Buasa pola horo me ida ida mak juluk. Eso na hutakku bajuki. Jala mo sa ida. Eso pando hu pakai bajuki marminggu. Rapi. Na tapi hula ni mula kula sama pando ni de. Lagi yang musi ida mak juluk. Ene do dong bajuku. Be mau pakai. oh lo perera ay tong boto ilaw tika ya mancho ay tong turo na baju ni ay kan harong doira dong atay na magkririk baju sarong tebbe baju asuna kulaning kulak ilang milay na Dang tola pa songon ida mak juluk. Banarong mau pakai. Ay so na patuduhon pahian na badak kita ida lau tu gereja. Ay na lau mamuji Tuhan dohi tamar gereja ida. Martangiang. Dohok muse mabigi hatani Tuhani na dipatol hasni na posone. Ido tujuat talo marminggu ida. Dam ocho mula songon ida aku pakai baju baju songon ni pelai gitu gereja ali ima deda betul makan dang terbereng mau di gereja Wah, oro ida bulu terberek ku ida di gereja. kamu sih na pasti na mau terbereng mau di gereja pohonnya tamrao Beru ida. Atau ku hiat beda bulu bereng ida. Dang mungkin pasti pokok. Salah oro ida bulu pakulingian ida di gereja. salah huruf na musi masalah mera tapi di bawah kerang aku nang tetangga kita nomor si tebe kita di bawah tu ida tu may nada boleh di bawah kerang aku bawah kita nama tetangga nomor si tebe an mana kahe sarong nang gudi hari hem jumpa lah ni mula kulak Oh Tuhan. Haji ni na pogoson. Les ni juruhan ida mak juluk ko mamerengang. Bah, di sudah pe homa ucok bah. Si dulu hen ke kuhri pun kelau tu jabuni tetanggaan. Idu sudah senakan yang marlinggong-linggong mahiak karo. Di jo hebeng mi jo 6.000 jo ma ucok. Tuh musi ko ucok mangidu heping noang. Egi 6.000 musi lah tuh hai. Tok tangguh kia ko majalo heping 6.000. Ini 10.000 naking man 20.000. Bita ningarong setoro mo 6.000. Lah tuh hami. Ido ma ucok. Kalau 6.000 pe, di ma jo hebeng 6.000. Neng mabayar tu ngau tu bapak ni si Sornop. Bayar utang. Tok marutang ako 6.000 perak tu bapak si Sorno. Tuh ham naking dibeko so 6.000 euro. Ma ucok. Kupin cuma nakin hebeng ni bapak si Sornop pas na di gereja. Asarong durung-durungku. Ide. Hah? Durung-durung pijapoy ping Pak Sorno 6.000. Nang nung kulen naking tayo kulit tem. Nalapas tu gereja. Tok mapila ko mamijape pe ko di gereja 6.000 perak. Arang memangnya tutu dilek ko nakit tu ma ucok durung-durungku. Arang harga 10, harga 5.000. Alay. To alaki kurasa mga lian ni nakin tupad durungan ni. Ala ni huwereng cer ke 10 kilo harga 5.000 kan. Sayang na yung bulok ko narak ko iyo ape pasti sapik ko dengan bapak si Sorno. Gebi zaman nakin kepeng 6.000. Harga 2.000 tolu. Ido maksud ko sa pula jo ma ucok. Wah, aduh na Pak Joko. To alaki rohana mabenar harga 10 mga harga 5.000. Nama pikiranmu? Jiwa ro ma ucok. Sayang ni rasa Angkorong lebih boyin jalo harga 2.000 ben durung-durungi. Harga 2.000 ben ada. Masa harga 5.000 do harga 10.000 Nang ko pindah menurut sigaret ho beda. Terus si sigaret dotong dipikiri ho. Ngali dok dak ya dibigi ho di jami tahu para jami tei. Leyam manasen ies ni roham. Unang marungut-ungut to kanin na do. Mahuli na kani harga 10 harga 5.000. Ikono chato mo se ning maben harga 2.000. Iba nei ho. Salo ro bolo harga 2.000 ni ku badung ruku di gereja. Yes, do aku mangaliani. Daku doko salah Pak Uco. Dingga do ne dokumen 2.000 PDB ko mang na 1.000 bolo ido na terbuka ni roham. Dang mahuwe.
On kan nung huliyat tuho, harga 10.000, harga 5.000. O man nung kolektor niyo. Dia jatuh, sampai mengijap po. Buah masuk ni. Oh iya ati mak ucok. Tanpa lah masalah pe bolo tumpe 2.000 taba durung tamang na 1.000. Alis isin rohatta. Nagabi permasalahan ka pinakikubain. Dak ku pasaha nang hupada di. Malah gabi huru. Itu permasalahan nate. Pasaha mapo ucok nong ni parade mihian sian yes ni roham. Unang gabi lucat to muse. Oh kan nagabi digati ho ditukar ho. Sapere lah ho mangijam tu bapak si Sornop. Hola ning mabener ga 2.000. Salah bolos ni mak ucok. Ali wahami. Asa ngopi jam nakikipeng ni Pak Sornopi. Di macam 6.000 jok asal pulak. Gaya milin no paju penuh ni lawan nun ditagi musim man nun ditunggu man nun ni. Gaya pelau ni man tok kadongan. Di macam 6.000 jok mak ucok. Ay boleh dipilih nun lawan dok dah nama. Udah na mak. Bayar home. Selna nang pasama luha pasong ni dah. Oh, toh. Terus mau dah pilih bapak ucok. Oras si sigaret ini mikir aku beri. Haleluya hari Minggu. Bah, mamula mau ucok kape hari Minggu. Sige biang ko pihas menu di bala-balaya won. Mau ucok. Nung nggak udah pihas hari Minggu? Nung nga, boleh senakan yang baru ah? Hah? Oh iya doh. Jadi bahasa apa sih di luar rumah ucok? Ba di luar mak, jaga betul dia lah. Kuci beti apa do? Enak sedih do Pak Ucok. Nai lapa marawate, bolong-bolok ko si. Ido mau ucok. Nasian lapat dua. Si merwe do ho di lapoi Pak Ucok. Tiap hari aku hulat disi. Ayah di ulai ho isi horoa. Ay dang marahuwa. Kau kudul daw sih. Hola kudul-hudul ni mo do pe. Sampai lupa hawa tu Pak Ucok. Lah si paroko jami, ajam piga. Aku jemput tu pang tu gereja. Bereng mana gaya merdalan na sa gerejaan? 3 kilometer hudalan 2 kilometer. Yo, gua nape nalala mau ucok. Sorry mo mau ucok. Kuno kagipita sumuruk ko. Sorry ni mo do pe. Berarti netar hombina kingan tu gereja langsung tu lapoi do kan? Dang mulak ko tu jabo kan? Ido. Kalau ku taruh ko nakin ngamar gereja terus langsung do tulap yaw siya hudu. Odo pe umulak. Maka natasonggo tau huwer ko ngamulak kabeho. Bapak Ucok. Si merwe mau dilapui. Serius tu toko dah matan halakan. Ala kirang di roau songone. Ala dah tok ring siok ko manaruh honaro mangalapau. Ala pala masuk ko tu garasi sa losok roham. Ayah ada losok ni rapor masuk tu garasi. Dang narong losok ni aku masuk tu gereja. Ali ba mau rokod dah. Ay boleh mergereja pendunau. Holo piga mahamin nun amai sih. Ay guru nga dudung aku di lapuan. Di makana. Jadi bulan Minggu ngasih tahu ni rasa marpung-pung dua kadong di lapuan. Di mau cok. Makan. Jadi mana hurang dinggani si to di hutok ko. Ya pala tu gereja horo mol hiya di lalaho. Terus di hatai hamu di si Pak Ucok. Di hatai hamu isi. Nalo merbida di hamu tiap hari di lapoi. Dang na marabida sih dia hepek kutusi Jetong doh. Jadi mulai hari Minggu dah Pak Ucok. Bapak mehita lah tu gereja dah. Bapak kita membagi hatani Tuhani. Nih hatahun ni naposone. Ayang gula tu gereja rapat dia terus. Rapat dia tu hari Minggu tu gereja. Lalu mana rokok kau. Kat tu gereja tu gua ni. Masuk tu bagas gereja. Masuk Pak Ucok. Membagi hatani Tuhani ni pas naposone. Tengok dah Pak Ucok. Mulai hari Minggu dah. Bapak mehita lah tu gereja dah. Ngawaring hari Minggu mai anyeling naik, ono mari naik. Terus nari udah tayo. Dah yang buah ni pasti ngok dang erong etro. Pokok na ima, ingok na rokok na dang. Mulai hari Minggu bolo dang lo rapak lah tu gereja rapak kau. Dak kolam manar honau ho. Ingok mana hatak koda. Dang ngolo bela tu gereja. Ala na ho do aku lu aku. Marhu gabi hola na la tu si. Ho do mabuan na tu gereja. Main hutok ko do. Ali ho dang ngolo do ho. Bereng jo bapak si Sornopi. Do inatan. Tak mesrahia kalau kila tu gereja kan. Barang saya apa tiru-tiru sudah jual mana. Nah dengan ni boy do tiruan. No la dilapoi. Anggo dilapoi boy do tiru. Asik ko mau. Pero gereja tu merepek tu. Aturan yang labok menyeruh kami. Palok ba utak temi. Do beno pala bok rohani bapak ucu anggo songko do jol mana. Susahian. Dan pula buhay ba merepek anggo nala tu na ding gaddo. Nang gabi majurong sokko me ba. Bang madongani ho do iba.
mengajak kola tu gereja. Ale maralo turun ham. Ale ngo dilapoi dok dong mi marmitu si minum tuak. Marbuai so binote nakai dulu hamu di si. Ingo dapat ucok mulai minggu ikut rapat do hita tu bagas corong itu han. Turana ho do manugi honao mabuna tu bagas corong itu han. On hutugi hop tu dengan maralo turun ham. Olo aku sung nilo Una hola nolo. Madoko nolo hato do. Mangulah hono do namol. Olo do mangulah honi. Olo mau cok. Ingo tatak kira. Bolo dangolo ho mulai minggu rapat do tu gereja. Api dang labe tu gereja. Ingo manang rokon. Olo mau cok. Mulai hari minggu renggas ke hari minggu. Warau pisu dia kadang aku amai. Nang perlu tu apa yang hari minggu do. Apalagi sudah bermingguan lagi. Dah. Lu seburu-muru biho. Dah. No di mana rokon me Pak Ocok. Upay mapahamu bo ni rohamira. Beta matu jamo. Buka mapito. Olo. Nana kucina. Mau cok. Gimana kamu cok? Mau cok. Di sini kau rupanya mau cok. Kenapa kau mau cok? Kok pulang kau tinggalkan aku tadi di gereja? Kenapa nggak kau tunggu aku pulang? Gak apa-apanya Pak Ucok. Nggak apa-apa kayak mana sih mau cok? Kalau nggak ada kenapa-napa, kenapa kau tadi pulang duluan? Pulang pun tadi nggak kau bilang sama aku. Nggak ada kau permisi. Aku cari tadi kau di gereja. Kenapa rupanya? Kayaknya terlihat sedih kau mau cok. Sebenarnya Pak Ucok, Sebenarnya apa? Bilanglah mau cok. Kenapa? Apakah tadi khotbah pendeta itu kena kali ke hatimu gitu ya? Sehingga kau merasa tersinggung gitu? bukan karena itu Pak Ucok. Tapi sebenarnya sedih kali kurasa. Sedih kenapa coba lah? Hah? Apa yang membuatmu sedih mau cok? Tadi pas di gereja itu kan, jumpa aku sama kawan-kawan lama aku. Habis aku diejeknya. Makan sedih kali kurasa. Diejek kayak mana? Apa rupanya tadi dibilang kawan-kawan itu sama kamu? Semualah dibilanginya Pak Ucok. Apalagi soal pakaianku, katanya itu aja yang selalu kupakai kalau gereja. Padahal kau tahu sendirinya, memang aku kayak gini kalau berpakaian. Apalagi ini kali aku sama baju-baju yang musim-musim sekarang. Baru dibilangnya pula aku nggak pandai bergaya, nggak pandai berdandan. Habislah aku DJI-nya tadi di situ, jadi sedih kali kurasa, makan langsung pulang aku dari gereja itu. Aduh, Mau Cok. Kenapa lah mesti kalau kau dengarkan omongan orang itu? Langsung sama aku dibilangnya. Kita berbisik tadi orang itu dua, pura-pura nggak dengar aku nggak apa-apa. Ini langsung dibilangkannya sama aku. Sedih kali kurasa. Mau Cok. Udahlah, nggak usah terlalu kau pikirkan kali itu. Ngapain kita memusingkan orang? Coba lah. Toh bukan dia kok yang bisa kita makan. Entah kayak mana pun pakaianmu, kayak mana pun gayamu, kan kita nggak minta uang dari dia. Kita sendiri yang mengusahakan, aku sendiri yang mengusahakan untuk kebutuhan kita. Ngapain kita terlalu peduli sama orang itu? Iya pun Pak Ucok, kadang ada betulnya sih yang dibilang orang itu. Dari dulu gini-gini aja, aku gini-gini aja, nggak pandai bergaya. Maunya sekali-sekali diikuti orang itu bisa kan? Ya kalau memang ada yang mau kita bikin bisa sih. Tapi kan jelasnya kau tahu bahwa kita ke gereja itu bukan masalah baju, bukan masalah bergaya. Hati ini yang perlu ke gereja. Kalau masalah penampilan itu sama gaya itu bisa dibikin-bikin itu. Belum tentu penampilan orang itu, gaya orang itu keren. Belum tentu sekeren itu hatinya. Jadilah, ya, nggak usah kau sedih ya. Nggak usah kau dengarkan orang itu. Ya udah, tunggu di sini. Kebetulan semalam itu ada aku beli baju untukmu. Ya tunggu sini ya, biar aku ambil ya. Mau Cok, tengok ini. Apa itu Pak Ucok? Baju apa itu? Ini Mau Cok. Ini semalam ada baju ku beli. Mudah-mudahan ini muat samamu ya. Tapi ini nggak mahal-mahal kok. Ini pakai. Besok-besok biar jangan lagi dikatain orang kau ke gereja, biar ada pakaimu untuk berganti-ganti ya. Cantik kali lu Pak Ucok.
Warnanya juga aku suka ini loh. Iya. Udah lama aku pengen beli baju warna kayak gini loh Kak Ucok. Berarti itulah ya. Kasih Kak Ucok. Iya. Tadi kau jangan sini-sini lagi ya. Gak usah kau dengarkan kata orang. Toh bukan mereka yang ngasih kita makan. Ya. Biarkan orang itu entah ngapain apa kayak dibilangnya, gak usah kau dengarkan ya. Yang penting kalau kita ke gereja itu fokus saja untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya itu. Ya. Sudah, sana kasih dulu bajumu itu. Mudah-mudahan cocok ya. Memang harus kayak gitulah ya. Kalau istri kita lagi sedih, maka suami itu harus sanggup untuk menyenangkannya.